بانگەشەی هەڵبژاردن هەروەها گوتارە گرنگەکەی سەرۆک بارزانی گفتوگۆکەم لەگەڵ بەڕێز موعەیەد طەیب نووسەر و سیاسەتمەدار لە دۆکۆ لەگەڵمدا. بەڕێز موعەیەد طەیب سڵاوتان لێ بێتۆم، کاتتان باش. خوێندنەوەی ئێوە چی بوو بۆ گوتاری سەرۆک بارزانی؟ ڕێز و سڵاف بووە بۆ بینەرێن هێژایەن کوردستان 24. پڕاستی من ئەبروکە gelek هیر گۆداریە گوتارە جەنابێ سەرروکی کرد و بەری هینگێ ژی دیداراوی گەل کەناڵێ ئەشەمس توێرێدا وەسا دیارە وەکی ئەم هەمید زانین کۆ ڕاستیژی پرۆسا سیاسی و سیستەمێ فدرالیە ئەتمە ترسیەدایە پرۆسا سیاسی ڤاڕێ بووە ئەگەر هۆسا بەردەوام ببتن ئەبە بێگومان دێ ئەوانێکە هەی ناف فدرالیە لێ نە فدرالیە ڕاستی ناڤەڕووکاوێ هاتیە ڤاڵاکردن و ئەگەر ئەvە هەمی هەر وسا بەردەوام ببت ئەvە سیستەمی فدرالیە عێراقی دێتە هەڵوەشاندن هەندێک بانگەشە هەندێتکەن و دیسا مرکزیەت بەگەرتە عێراقی و دەسەڵاتێکە مرکزی هەبتن ئەو ji bîr dikên ku roja Iraq hatiye damezrandin Iraqanî salê bîstê de heta 2003 Iraq hikmekî merkezî lêbû desalateka merkezî lêbû lê me dît ku encamê wê çi karesat bû miletê Iraqê bi giştî û xelkê Kurdistanê bi taybetî hebûye. Eva mirov axiftinê cenabê Serokî tiştekî gele serincrakêş û min gulê bûy ew e ku wekî hemî helbijartin ev helbijartina diristin lê giringin û eve giringiyeka pitir belkî ji helbijartinê dî hebitin û ev tiştê min serincamê rakêşayî geşbîniya cenabê Serokî Barzanî bû ku dê prosa siyasî carekadî hête ser rêya rast ku federaliyet bêjin ewa ku şinaverûka xwe hatiye valakirin carekadî vegerte ser rêka dirist û hemî pêk hate têda bejdar bin. Her wisa cenabî behsa hindê kir ku hindek gerentî û hindek soz û peyman ji dostên xwe wergirtîne çil nav Iraqê çil dervey Iraqê ku vê carê piştî van helbijartina dê rêrew û rêçka prosa siyasî rast biteve tiştê diyet gelek giring ew encûmena federalî bû ku ev mêje hewl bû hatiye dan û tiştek jî bû nehatiye kirin belkî hatiye ji bîr kirin û tiştekî bête ji bîr kirin bêguman cêvecê nabitin nav înana encûmena federalî û rijdbûna me û hêz û dostê diyet me eger bikin ev bêguman dê pitir mafên parêzgeha mafên herêma Kurdistanê hêne parastin û ev sîstemê dîmokrasî û federalî cihanê hemiye wisayel Emerîka em zanîn ku pîranê tên û senatörê tên Brîtanya jî her wisa û gelek cihêdî ji bo welatekê firenetewe bo welatekê gelek kêşetê da ev her du encûmenê nînera û her wisa encûmenê federalî gelek giringe hebin ku twêrê da li ser piranî û kêmaniyê nebitin berku mafên hemî parêzgeha û herêma bêne parastin. بەڵێ بەڕێز موعەیەد دەتوانین بڵێن وتارەکەی سەرۆک بارزانی گوتارێک بوو باسی لە تەواوی قۆناغەکان کرد بە تایبەت لە دوای هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانەوە بۆ ئامانجی پارتی لە دوای هەڵبژاردنی عێراق و بەرنامەی پارتی کە چییە؟ بەڵێ شێم بێژم ku rastî jî nexşereyek bû em hemî zanîn ku siyasetê da rast e gelek cara siyasî hinde tişta wekî bêjin temenniyat behs dikin lê cenabê Serokî hemî gava dostê wî û ne dostê wî jî hemî şehdeya rastgoyawî û ciddiyeta wî şehedeyê bodden wextê cenabê Serokî behs kir ku ew
يجشبينا دفجري العراق غورينك تشيب دفجري العراق روا بجين بروسا سياسي اواكو فارب ويواش ري دركتي جاركا دي راست بكنا و بحثا چند خالك گرنگ کرن کو اوید هنف تفیا بین جیب جی کرن اگر عراقی بویتن وکی سیستما فدرالی العراقی بمیند و به سیستما فدرالی عراق نامیند عراق که نه ديمقراط ممکن نینه دیماهیا و انجامن و باشتر بنش و عراقا کو السردست صدام حسینی قابل و ایران بوی یعنی دەتوانین بڵین سەرۆک بارزانی خاڵی لەسەر پیتەکان دانا لەم گوتارەی ئەمڕۆی بەڵێ بێگومان تایبەتیژی مەسەلە توزانین کەژی ما بڕاستی هێزێ سیاسی جدا جدا هەنە کۆل البەغدا باوەری سیستەمی فدرالیە نینە و ئەم تنێژی نەشین وی سیستەمی جارەکەدی ڕاستگەینەوە بس وقتی ما دوست هبن وقتی اراده که البغدا جی هبتن او بگومان هرما کردستانی پارتی دموکراتی کردستان و جناب سروی بارزانی ده هاوکار بن جنابی دسپیکی جی بحث کرد که چند جدیت چون بغدا و دویا بجین عراق کانی آوا کن لیگل ایجار الویره دجات یاوا هاته کرن کشام دیل عراقی یان دیلوان هزن کو ابرو دستالات عراق دستوادایه وقتی ام گلی جرمه تومدوارد کن بجن خمو آرشین عراق نخمو آرشین کردانه او خمیش عراق ناخون وقتی ام بجن مای خودت کن مدویت بجدار ببین تیدا بجن کردا دویت خورسر عراق همی بسابینن وقتی خو بدرد کن بجن کردا دوید عراق پارچه کن دویا اف منطقه دف هز سیاسی عراق نمینتن هکه و بویتن ابا وک جنابی گوتی ما هاو بشیه سازانه نظانم توازنه هکه و بویتن پروسا سیاسی اباش خود دستوری شیوه که آشکرا بحث کریه که چوا عراقانی آوا بد وقتی او جوان پرنسیپالات دن ایدی چه واتن آمینت که دیلوانا کار بکی دویا اراده که دفوانا هبد وقتی او اراده که نشاب دن وقتی او حزویانا خو نشادن که پروسا سیاسی العراقی و عراق کانی بیت آوا کرن و سرکوید اوه بگومان کرد بری هر پیکاته که دیده بجدار بن ده شیوه که فعال بجین کاریگر بشکداریت دا کن تشتاکی دیجی بجن پراستی ام گلای جارا بحثی ام بجین شیعه یعنی هزین شیعه پراستی جی اوه نه بحثا پیکاتا شیعات کن و نه بحثا پیکاتا سنات کن ام بحثا وان کسایت کو افرو بریارا آن بناوه و پیکاتیت آغون من وقتی از اندام پرلمانی بوم بغدا دهان اندام پرلمانی شیعه گوتی ام تینا تومد بار کرن که حکم کت دست شیعه دا بز باور بکی اما تشتک پیشکشی شیعه نکریه تشتی شیعه بدز اخستی تنه اوه که ام آزادی لطما خود کن یعنی وانا بواجی تشتک نکریه ند بر جواندیا وان هزین سیاسی ده آن پیکاته که ده خوب سپینت سر پیکاته دی و اوه بو ما انجام و سیاست شاش دیتی بله برزمایت بۆم هەڵبژاردنەوە بەم شێوازی بازنەی دابشکردنا لە بنەڕەتەوە پارتی لەگەڵی نەبوو بەڵام دوجار لە بەردۆخی سیاسی عراق بەشداری هەڵبژاردننی کرد لەم گوتارەیدا سەرۆک بارزانی باسی لەوە کرد ئەم جارێمە کار بۆ ئەوواکەین کەم یاسای هەڵبژاردنە بگۆڕین پێتان وانە پەیامێکی دا بە لایەنە سیاسیەکانی عراق ئەگەرەم یاسایە هەروە بمێنێتەوە ئەو ترێمە لەگەڵتان نابین بله الویرجی پراستی الویدرکی وقتی امروفتید بحثا عراق بکت ایک بازنایی یعنی راستی جی بو ای که
کو نه العراقی بجیت و نه واحز سیاسی ناز بکت ده گلکا غریب بد بوانا شلاکی ود بجن عراق کرد خو ودرد کش عراقی عراق کردا ولا و لویالیتید بو عراقی نینه باش اوه کردید بجن ام حسکین و ام هجمار که امترینش عربا ام حسکین عراق همی بازناگ بید دویا اوه اکه وکی اود بجن امین یه مدویت عراق پارچکین دویا مدا خازا فرابازنیه کربا و هزن عرب یعنی جهازن سیاسی العراقی دا خازا ایک بازنهی کربا تو بر خوده برو واجی بویه باشه کرد این بجن ما دویت ایکتیان اجتماعی یا همی عراقی بپاریزین او ایکش وان ریکانکو ایکتیان اجتماعی بیتا پاراستن ام هل بجارتن وقتی بکین عراق همی بفتا بازنک والویره وکی جنابی وی گوتی ایک الهولیر مافی وی هبت دنگی بدتا کاندیده که بصره و ایک بصره جی ماف هبتن کاندیده که سلیمانی دهو که هل بجیرتن اوهنه اده اف ایکتیان اجتماعی او بحث کن و ما تهمت بارد کن که ام دجی بینه برو واجی اوت دوی داخازا جناب سروکی گوتیه بو یاسا هل بجارتنه اف داخازه یا کد بیجت بلا ام سحکین عراقی همی وک ولاتک وک ایک بازنه و نونرین و بینه هل بجارتن و از غریب زانم که اوه داخازه کردابت و عرب بیجن یعنی نونره توانا که باورنا که ملت بریه گلی جرا او دجیوه پراستی جی اوه ناه تفهم کرن مرفته ناگهد بوچی وید کن بەڵێ بەڕێز مۆیە طیب نووسەر و سیاستمەدار لە دۆکە لەگەڵماندا بوو زۆر سپاس بۆ کاتێ بەێمەتاندا